Betsotlhe madume a mogala dikgang tsa botswa television tse di gasiwang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone ke bidiwa kaelo sa bone mo go tsa metshameko ke na le Ntebogang Sebetlela go ditlhogong tsa rona dikolo tsa puso di tswalwa morago ga go somana ga pula. Fa puso e tla sekaseka ditsamaiso di kgolegelo go akarediwa dijo tse di fiwang badiramelao. Fa mo go tsa metshameko dipankanyo tsa kgaisano ya monongwaga ya Lefika International Relays and Hurdles di tsweletse sentle. Dumelang dikolo tsa puso lefatshe ka bophara di tla tsoga di tswetswe go fitlhelela ka mosupologo wa beke e tlang. Tona wa tlamelo bana le thuto go tswa ko moding mme Nono Kgafela Mokoka o buile se tshokologong eno kwa parlamenteng mme Kgafela Mokoka a re go somarela matshelo a baithuti puso e bone go le botoka go tswala dikolo ka nakwana go simolola ka la bone go fitlhelela mosupologo. Pula ya matsorotshoro e tsweletse ka go na mo lefatsheng mme seo se bakile merwalela mo mafelong a le mmalwa go akarediwa kwa kgaolong ya gantsi le go dikgaolong tsa borwa. Mo Gaborone go penologa ga noka ya Segoditshane go bakile gore ditsela ka bontsi di tswalwe ka metsi a tlola ka bokete selo se se bakile mosuke mo go tsone go bolela fa batho ka bontsi ba kaeletswe ko marekisetsong. Dikolo tse tsotlhe go tloga hela ko tse dipotlana go tsena ko senior secondary schools le hatse ka bophara gore dikolo tse go tloga ka moso di bo di tswetswe ka la bone go hitlhela ka Mantaga ka di 24 February 2025 tshwetso e re le lephata re tsere morago ga boitemogelo ba gore dipula dintsi di na ka matsorotsoro mme go lebega di santse di tla tswelela ka bokete bonabo le mo malatsing a mmalwanyana a tlang. Ngwaneng mafoko wa mapodisi Assistant Commissioner Nia Bagali a re pula e go somaneng mono Gaborone e kgoreleditse mesepele le go ama marekisetso a matona mono Gaborone. A re ditsela dingwe di santse di tswetswe mme mapodisi a santse a batla maano a go fokotsa mosuke mo ditseleng. Mona kwa gompieno ra seemo la ntswa se santse se ile sone se le sa kgantile re sa tswa go bona go nna tokagalonyana e seng ya sepe ha re lebela tsela e go teng A12 ke tsela ile gore e ya Molepolole e hita ka bo Molapo crossing o ka gakologela gore kgantile ne le gore ra re Molapo crossing ha le go tswetswe mme e re la go ntse go tsweletse re bona gore seemo sa metsi se ile ko tase mme re na ra bula tsela yone ya go ya Molepolole se se rang gore ba ba tswang go Gaborone ba Molepolole kana ba tswang Molepolole ba tsena mo Gaborone ba ka dirisa tsela yone so re butse raiso mme ke swantse re ke thalose gore go na le gapile ga Bokamoso hospital go gale go na le di-lane dipedi kana tse di yang kwa le dipedi tse di tsa mo Gaborone jaanong go na le lane e le gore ya ko Molepolole e le gore e flooded kana e tetse metsi jaanong se re se dirile re sepodisi ke gore re lemogile gore dikolo tse di tswang ko Molepolole ha di dintsi mo go kalo mme jaanong re be re bule tsela e le gore ka be tswa ko Molepolole e nne yone yang ko Molepolole gore so that traffic e kgone go move-anyana go sekanyana bogolo ka nakwana so ke tsela gore seemo seo ke sone se dirileng gore re kgone go ka dira jalo mme go na le tsela e nngwe gape e le gore ya Circuit Teaching Hospital le yone tsela eo ra itshore re butse re bula jana re bona gore seemo nyale se le ko tase so ke tsela gore ditsela tsone tseo and then go nna le tsela e le gore ke ya Western Bypass e le gore ne le between Mass Media and phase 2 le Molapo crossing rather le yone ya tsamaeganyana gompieno so re santse re kuela go batswaneng rights gore a ba nne pelutelele ya ka seemo ka re stana botokanyana e bile gore di tswela ba ithokomela kana matshelo a bone ke ona a ile gore re la ka one gore le dithuto tsa bone so re santse re eme gone go
tse dingwe ditsela tsone tse ne di bega kgantele le tsone santse di tswetse raitso go dirisanya sentle le go bereka boammaaruri mo ditirong ke sengwe se se nang kotsweng se ka tokafatsa maduo mo tirong se se builwe ke tona wa dikgaolo le tsa ngwao Reke Tlhalefile Motsegwa kwa Francistown a bua le baeteledipele ba dikhansele a re babereki ba tshwanetse go isa tiro kwa pele go na le go tshwenyega gore ba mo diphathing dife tsa sepolotiki a tlatsa ka gore go dira ka natla mo tirong go fefetsa ditlhabololo kwa dikgaolong. Terry Makgoe. Go ntsha maduo a eletsegang mo tirong mo maphateng ka go farologana go lemogwa e le nngwe ya ditsela tse ka tsone puso e ka isang lefatshe leno kwa pele ke ka mo tona wa dikgaolo le tsa ngwao a rotloetsang badirela puso go bereka ka nata. Our organizational culture must be that of an agile, resilient, re tshwanetse ra bereka ka nata le ka manontlhotlho a kwa godimo ga re ka ke ra re batho ba ta kopiwa mo tirong mme gape ba ka se tswelele ba bereka fela ka gore ke Batswana. Se se botlhokwa ke go ntsha maduo fa o batla go boloka tiro ya gago bereka ka nata gore o wa party efe ya sepolotiki mo ga re kgathale ka gone. We will remain charged with the responsibility and privilege of serving Batswana. In order to save your job, we have to do only one thing, just perform. We don't have to align politically. Dingwe tsa tse di tla dirwang mo pusong e di ne tsanang kolwa. In the analysis that we did, we came up with 6 pillars. 6 pillars are basically saying mo ditshekatshekong tsa rona re tsile ka matshego a le marataro a reng ka fa go ntseng go dirwa ka teng go dirile gore re latlhegelwe ke sebaka sa go anywa tse di ka isang itsholelo ya dikgaolo kwa pele. In terms of economic development is faulty. Bangwe bagolwane ba dikhansele ba ne ba ntsha megopolo ya bone. Ke lebogela thata gore the principles and purposes tse le ne le dintsha tsamana le mo nona sa le go rutile bogologolo. I'm very excited le ke ke tela ka yone ka gore ko khansele ya rona ke tsa re malala la o ya re ha go presented lo ke I'm happy our senior officers are here. Re ba bolela gore no, this should be in line with our manifesto. Le belle thata ha gore di promotions tsentseng ke dumela gore ba bangwe ba belo ka ha mosi ba gateletswe ke ba bangwe ka dikgoka tsone tseo ga re di lebelle gore ga di se kgoreletsi ka gore go kubetsana ga di office go bakwa ke gone go tlhoka kelelelo ya mohuta o ntse jang. Diphuthego tsa mofuta o di tla tshwarwa gangwe le gape maikaelelo e le go fa boeteledipele jwa lephata le dikhansele sebaka sa go buisana ka tse di ka dirwang go tsweledisa maitamo a lone a go isa lefatshe leno kwa pele. Terry Makgoe, BTV News, Francistown. Puso e tla sekaseka tsamaiso tsa dikgolegelo go akarediwa dijo tse di fiwang badira melato seo se builwe ke mothusa-tona wa tsa molao le ka go sešwa magolegwa Re Augustine Nyathanga a etetse kgolegelo ya Mahalape. Loeto la ga Re Nyathanga le tla ka magolegwa a neng a ngorega kgwedi e fetileng nako ya loeto la ga tona wa lephata leo Re Nelson Ramaotwana. Love Mario. Kgolegelo ya Mahalape e na le magolegwa a heta 700 a le 41 mo go bone e le bomme. Magolegwa ba supa ha ba tsile ha ka tumelo ya gore ba tsile go agiwa sešwa mme jaanong demo tse ba tshelela mo go tsone di sa kgathise e bile di ba ketegaletsa botshelo. Dingwe tse magolegwa ba ngongoregang ka tsone ke dijo mme ba tlhalosa ha ba setse ba kile ba ikuela mo boeteledipele jwa lephata la dikgolegelo le ka go sešwa ya magolegwa. Seo se ne sa kgwetha lephata go sekegela seemo seo tsebe mo jaanong ba tsereng tshwetso ya go sekaseka le go tokafatsa dijo tse di jewang mo dikgolegelong. Ne ra dumelana ra ba ra ingenya Ministry of Health, Permanent Secretary le bana ba gare Mokento ka sone sebaka se ba ipankanya ka gore dumelana gore ba go review a menu ya ko toronkong
gore ba lebelele gore tota a menu o siame ka seelo se se leng teng a di siame di ntseelana a go tshwanetse ke gore ba tswakatsakanya sengwe ba tise morogo kana ba tise apole. Mothusatona o na lekodisiwa ka kgang ya thokokutlwisisano magareng ga magolegwa le badisa magolegwa e go tlhalosiwang ga e tshwanetse ya potakelwa. Go na le ba social worker, go na le ba psychologist, le office tse di teng. Go na le ba education, le office tse di teng ka maina. Tiro ya bona ba no ba e dira ya ka ntse re ga re nyatanga ba no ba e dira mme re le modiri o gape o na go twetse bothoko ka moso e tlola gape ke ene e di mya gago gore re ha ke nna ke itelwe ke khokhontsho ha ke nna ke itelwe mme ke sena go ngwele ha ile phoso gongwe be ke golagana jaaka ke bua ka tsone dikiteng ra iteiwa more ke batla re heta stage se o re go be maitshwarelo motho a na le mathata ya ka o no ba go romilana ke go bua molemo wa kgang ke go bua ga ke ga ema sente ya la gore e be ke utwa ka tsatsi lepe go tele mekamekane le di officera ka gore ke a itse gore o ka se ke ga siama mebile a se so se ile gore a o le moeteledipele ya ka re legana o ka se eletsa ke mo go tse dingwe magolegwa ba kopile go fokolediwa dingwaga tsa katholo ya lebaka le ba le nna mo kgolegelong mme mothusatona a supa ha itse ka kgang eo ebile ba le mo thulaganyo ya go le godisa tagotona ka yone pele go ka tsewa ditshwetso. Magolegwa ba kopilwe go sala melawana ya dikgolegelo morago e sa leteleleng go tsenya motsokwi le di-cell phone mo dikgolegelong. Love Mo Mario, Botswana Television, Mahalape. Tona wa tsa ditswammung le kgotetso mme bogolo Kenwendo a re motlakase o fetluang ka marang a letsatsi e ka nna tharabololo ya tlhaelo ya motlakase mo kgaolong ya SADC o buile se mo phuthegong le babegakgang mono ga borone mme Kenwendo a re go santse go na le dikgwetlho tsa go tswa go tiriso ya motlakase o fetluang ka magala go ya go o fetluang ka marang a letsatsi a re dingwe tsa dikgwetlho tseo go solofetse gore di rarabololwe kwa phuthegong ya 2025 SADC Sustainable Energy Week e tla simolola mo bekeng e tlang. Solofelo Thombale. Go ya ka banka ya mafatshe ka ngwaga wa 2022 batho ba ka nna 365 million kwa botlhaba le borwa jwa Afrika ba ne ba sena motlakase. Se ke kgwetlho e lekgotla la mafatshe a borwa jwa Afrika ka lenaneo la SADC Center for Renewable Energy and Energy Efficiency le puso ya Botswana e dumelang gore e ka rarabololwa ka go beeletsa mo motlakase o sa fetliweng ke ditswammung. Maikaelelo a tla rotloediwa ke SADC Sustainable Energy Week go tloga ka di-24 go ya go di-28 tsa kgwedi eno e tla tshwarelwang mo Botswana mme e tla bulwa ke Taotona Advocate Duma Boko. Director of Ceremony, you have convened us here today. Re kopane gompieno ka ntlha ditlhokego tsa motlakase mo kgaolong eno mme segolo bogolo ka gonne re bona gore ga se fela gore re ka kgona go ntsha motlakase mme gape gore a re ka kgona go rekisa re ka thusana jang ka gonne re na le letsatsi le le ntsi diphego tse di maatla gape re ka kgona go fetla motlakase ka go dirisa dinoka tsa rona gape re kopane ka ntlha ya letlhoko la bontsi jwa maAforika a kgaolo eno ba ba senang motlakase. Lack access to renewable to energy in the region. With this event, we are also then co-organizing it with IRENA. IRENA is the international. Gape re dira mmogo le IRENA e leng International Renewable Energy e leng kwa Abu Dhabi. Ba tlile go tshwara phuthego ya bone ya borataro ya International Off-Grid Conference e tabong e tshwere lekgetho la ntlha mo borwa jwa Aforika. Seno se tla sekaseka ditharabololo tsa motlakase o sa diriseng mafaratlhatlha a itseweng a motlakase. On how to improve and also looking at all different technologies. Gona ga senola maitlamo a phuthego eno. Objectives of the SADC Sustainable Energy Week are to provide a platform whereby various stakeholders from maikalo a phuthego e ke go fa bana le seabe ka go farologana sebaka sa go ta go supa dithabololo tsa mogamo a kgothetso le go buisana ka dikgwetlho tsa mogamao re ikaela gape
go buisana ka fa kgaolo e ka dirang go rurifatsa fa ena le motlakase o lekanetseng. At opportunities that exist in sustainable energy in this region. Barulaganyi ba phuthego eo ne ba tlhalosa fa tshologelo e le gore mafatshe le matona a ona a kgothetso go akaretsa a Zambia, Mozambique le Angola a tla tswa ka ditharabololo tsa go tokafatsa tshireletsego ya motlakase le go ikemela ka nosi ka go fetla motlakase mo kgaolong. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Wetso o lebeletse BTV News Mera tswelela. Lephata la banana kwa kgaolong ya Gantsi le thusitse ka madi kgwebo tsa banana di le 314 mo nakong eno di 254 di santse di dira fa di le 55 di phutlhame. Se se bule ke mogokaganyi wa ditirelo tsa banana ba kgaolo eo re o reditse mang molao go tepuisanyong ya bagwebi ba banana kwa Gantsi go tlhalosiwa fa mo palong eo dikgwebo di le 6 fela e le tsone tse di busitseng madi a adimilweng. Angela Enosa. Kgaolo a gantsi na le dikgwebo tse di harologaneng tsa banana ba bontsi ba boneng dithuso tsa madi ka lenaneo la lephata la banana la go thusa banana go simolosa dikgwebo la YDF. Le ha makgolokgolo a adimilwe madi ao, dikgwebo di le 6 hela ke tsone di kgonneng go duela sekoloto seo. Mo kgaolong ya rona re fundile di-project di le 314 at a total of 29,083,676 pula and 93 thebe. Ke tsa gore le wana gore ke madi a mantsi. Re itse re gola re itse seemo sa gore ditiro di ko ditoropong. Mme re batla go hetola kakanyo re batla go hetola seemo seo sa gore re ditiro di ko ditoropong. Ka lenaneo lone le la YDF. Ka go rotloetsa banana gore ba bule di-business ko ba leng teng. Go tlhalosiwa ha banana ba tshwanetse ba tshwaragana mo kgwebong gore ba kgone go gola. Why can't you team up and provide as a consortium, not as Ke eno sa ikopanya la dira gore lo simolotse dikgwebo mmogo. Seo se tla thusa le gone gore lo kgone go kopanela bareki sengwe se se tla solegelang kgwebo ya lona mosola. Lo le banana lo tshwanetse la tsaya setso a gore a o batla go tsamaya mosepelo le nosi kana ka kgona go ikopanya le bagwebi ba bangwe le dikgaolo tse dingwe. And where there are services and resources. We want you, as we are seated here, Re batla go lo bona lo tlhama dikgwebo tse di nang le megopolo go ka dira dilo ka ditsela tse dišwa. Ha ke lo lebile jaana ke lo bona ile lona lo tla re thusa mo go atlegeng ga maitlamo a rona a go tlhama mebereko e le 100,000 mo ngwageng. Mo gantsi dikgwebo di le 55 tsa banana di phutlhame. A re tsamaye re go tlhokomela dikgwebo tsa rona. Ke a itse go thata. O ka se nne o rekisa puditsetse letsatsi ya go tsala leng ha ka nna wena o rekisa hele. Le ka gore o bone gore o sustaina ya business ya gago. Mangwe a mabaka a nkutsweng a bakileng go sa dire sentle ga dikgwebo dingwe a akaretsa go sa tseye kgwebo ka tlhoagalo, go tlhoka mmaraka o tsepameng, dituelo tse di go godimo tsa khiriso ya madirelo ga mmogo le bangwe bagwebi ba banana ba ba sa beeng leitlho dikgwebo tsa bone ba di tsamaisa ba le kgakala. Angela Enosa, Botswana Television, Gantsi. Go bolola fa bogolo ba leruo kwa motseng wa Sepako mo kgaolong ya Tutume Bogaketse mo phuthegong le tona wa ofisi ya Gatautona Remoeti Mohasa banni ba ne ba kopa puso go tsaya malebela mo go se dirilweng kwa kgaolong ya Bobirwa go lwantsha bogodu jwa leruo ko Terry Makgoeng. Batswana ke batho ba ba tumileng ka go rua mme le mo motseng wa Sepako bontsi jwa banni ba motse o ba itshetsa ka leruo. Go utswelwa leruo mo go feteletseng go ne ga ba gwetha gore ba ikuele mo parlamenteng wa kgaolo yo neng a buisana le tona wa ofisi ya Gatautona go ta go ikutela selelo sa banni ba motse o. Mo phuthegong e go ne ga tiwa ka megopolo ya tse di ka dirwang go ritibatsa seemo seo. Go utlwala ka go Bobirwa bona le semaju ate ana nna botokanyana jaanong ne ke re moswete no ra ka skala ka kwa ke so ke buile re mapodisa ka ndela mona tumela o dumalane gore ba ka bone ba ka dira ga thulaganyo go ba ka letsaya la ya kwa la go bona gore go ntse jang la ithuta sengwe
e be re ka ta ha ke rate dilo makwati e be re ka ta la dirisa ditharabollo tseo tsa rona tse di key before 28 February committee be kopane then be la update gore le kopane le dirile jana before di 10 tsa ga March le be le ile go bona gore masika a rona ko bobonong ko bobirwa ba dira jang before bo hello ja ga March ta be re dirile meeting jana le re update community be re simolodisa dipetseleng gore di jumalane boeteledipele jwa motse bo ne ba ntsha maitemogelo le megopolo ya jone ke mongwe wa batho ba tsamaetswe ke dikgomo ga ke buana ke itshupere hela ga ke na la ile kgomo mme wa gaetso se se tswa bothoko ke le mmela ke ntse yana kana madi dikgomo tsene ke di ithekelela ka marinyana le Arab ke na le potso e ke ipotsang gore a mme bone batho ba ntseng ba tsaya leruo kgapetsa a bate ba tshwarwe gone kwa ga dikgomo di ntse di tola yana ga e le gore ba tshwarwa a ba seka nna kakanyo ya me ke be ke re ka ba tsaya dikgomo kwano go raya gore melato ba e direla kwano ke eng re sa dire gore ha ba tshwere ga e le gore bate ba tshwarwa bate go sekela kwano go tlhalositswe fa e tla re kgwedi e tang e ya fifing ga bo go tilwe ka tharabololo ya bothata jo sengwe se bontsi bo tla se lebogelang Terry Makgoeng BTV News Sepako mo go tsa mafatshe a sele tautona wa pele wa lefatshe la Brazil Bolsonaro o ne a lebisitswe molato ka la bobedi wa go leka go menola puso a sena go fengwa mo ditlhophong tsa ngwaga wa 2022 Bolsonaro go bolelwa a ne a rulagantse go tsenyetsa botlhole motlhatlhami wa gagwe Inácio Lula da Silva le go bolaya moatlhodi wa kgotla ya ditsheko tsa boikuelo o bolelwa fa tautona wa pele wa Brazil e bong Jair Bolsonaro ga mmogo le ba bangwe ba le 33 ba ne ba nna le seabe mo leanong la go tswelela ba le mo pusong ntswa ba latlhegetswe mo ditlhophong tsa lefatshe leo mosekisi mogolo o ne a re maloko a mokgatlho wa borukutli a ne a loga segwenegwene sa go menola puso ka kitso ya ga Bolsonaro ba le morolela mme a dumalana le lone go bolelwa gore go ne ga gatelelwa ba sesole ba maemo a kwa godimo gore ba nne le seabe mo go direng gore puso e menolwe ba bo ba baka dikgudego mo toropokgolo Brasilia go tlhaloswa fa kgotla-kgolo ya ditsheko e tla sekaseka melato e tlisitsweng fa pele ga yone mme fa e ka e amogela Bolsonaro o tla sekisiwa Bolsonaro o na bolelela babega dikgang ka la bobedi fa na etetse ba molao kwa Brasilia gore ga amane ka gopelesana nkolo mo go sone o boletse gape gore dikgwetlo tsa gagwe tsa semolao ke maiteko a go mo thibela gore a se emele ditlhopho gape Bolsonaro o ne a thibelwa go emela ditlhopho tsa ngwaga wa 2026 morago ga gore kgotla ya ditsheko ya ditlhopho tsa lefatshe la Brazil e mmone molato wa go dirisa maemo a gagwe botlhaswa sengwe se se neng sa le re tlhobaelo ka tiriso ya maranyane a ditlhopho Laone Legwale BTV News wetso a re lebelele jaanong tsa metshameko tla ke go leboge wena kaelo sa bone mo tsona tshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela mokatisi wa setlhopha se segolwane sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa bomme the mess Alex Malete a re ba ipankantsa sentle go simolola tsela ya go ipatlela phatlha kwa kgaiserong ya sejana sa Afrika sa 2026 ka phenyo mono gae the mess ba thankgolola mosepele o ka go lebagana le setlhopha sa Democratic Republic of Congo DRC ka moso mo motshamekong wa tikologo ya ntlha wa Women Africa Cup of Nations Qualifiers of Morocco 2026 o rulaganyeditsweng nako ya boraro mo tshokologong kwa lebaleng la Obedi Tani Chilome kwa Francistown a re utlwe Karabo Sebele The Mess ba bata kopanang le the Leopards ba saletswe fela ke dikgwedi di le nne pele ga ba leba kwa makgaolakganye a sejana sa Africa kwa Morocco ka kgwedi ya Phukwi ba solofeditse go dirisa matsipa a ba anyileng go fitlhelela seo go batlodisa melatswana tactical work activation until we game day, so everyone is available for selection. No injury. Re tsile go tswelela ka go ikatisa mo go tseneletseng pele ga motshameko batshameki le bone ba supa fa ba ipaakanyeditse go tshameka ka botswapelo.
be a very difficult game for everyone. So we are ready to give everything we have, and we are positive that we will get desired results. The most important thing for us for now is to proceed to the second round, where we'll play Banyana in October. But the first hurdle is... Se se botlhokwa ke go fetela ko tikologong ya bobedi ko re tla lebaganang le Banyana. Motshameko wa ntlha ke one o nang le dikgwetlho tse dintsi, ke ka moo re tsaya motshameko wa kamoso ka tlhoafalo ka o ka re fa monyetla wa go tshameka mo diliking tsa mafatshe. In Africa, something that will make our national team even stronger. So the players also understand the importance of the match tomorrow. Mokatisi yo gape wa setlhopha sa ligi ya First Division ya Borwa sa UB Hawks o ka ile fa a tlhaloganya tshameko ya setlhopha sa DRC. Mo godimo ga mo batshameki ba nang le bone ba nunufile go phasetsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo. We haven't played them, but we know them very well. I'm sure they also know us very well. They played 8 games last. Ga re ise re tshameke le bone, mikitso e re nang le yone ka bone e tla re berekela. Gape re tla thusiwa ke gore batshameki ba rona ka bontsi ba phadisane mo metshamekong yotlhe e re nnileng le yone ngwaga o fetileng. Option of 2 players who had challenges with the academic calendar, but they are here. They've been part of the team before, and we know for sure the important members of the group, and they will add quality. And Masagong Fandiso. Moeteledipele wa batshameki Sedilame Boseja a re batshameki ke ene ba tlhaloganya botlhokwa jwa motshameko o. Mental, physical, everyone is ready for Thursday's game. Ipaakanyo ya batshameki ke ya maemo a ntlha le kitso e re e anyileng mo motshamekong wa rona wa bofelo e supa fa re ipankantse. It showed good signs to face any team at any time. Motshameko wa tikologo ya bobedi magareng ga bobedi jo o rulaganyeditswe go tshamekiwa kwa DRC ka la boraro wa beke e tlang. Mofenyi ka kakaretso wa ditikologo ka bobedi o tla lebagana le setlhopha sa Afrika Borwa sa Banyana go itshenkela phatla kwa makgaolakganyeng a ngwaga o tlang a tla bonga tshwarelo kwa Morocco le kgetlo la boraro ka tatelano. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Motshameko wa ligi e kgolwane FNB Premiership magareng ga Matebele FC le Moshudi Center Chiefs o neng o tlosolositswe mo biking e fitileng jaaka Magosi e ne e phadisana mo kgaisanong ya Orange FA Cup o tlhotse o tlosolositswe gape sekologong eno ka mabaka a pula. Motshameko e mengwe FNB Premiership e neng e tlosolositswe mo dibiking tse di fitileng e tlhotse e tshamekilwe mo tshokologong eno. Setlhopha sa Johannesburg Galaxy ba dimotse Chadibe FC ka dino di le 4-0 kwa Galaxy Stadium fa Orapa United e tshamekile maleka a no e lengwe setlhopha le VTM FC kwa Iteking Stadium. Mokwaledi mogolo wa lekgotla la Botswana Cycling Association Game Mompe yo sa tswang go tlhophiwa leloko la komiti ya botsamaisi ja Confederation of African Cycling CAC kwa putegong ya CAC Management Committee e neng e tshwaretswe kwa toropong ya Cairo kwa Egepeto o letsa boetse Monogaima Bane a re utlwe tsegofatsong Malepa. Puthego e neng e tsene ke mafatshe a Afrika a le 50 go tswa mo dikgaolong tsotlhe tsa Afrika mme go tlhophiwa ga Game Mompe ga mo dira go nna Motswana wa ntlha go tshegetsa maemo ao e bile le mongwe wa bomme ba bararo fela mo komiting eo. Ke le Motswana wa ntlha go bokile ko Confederation of African Cycling nka re ke achievement e tona ya lehatshe la rona la Botswana. Mme go lebega ile gore ga se ya lehatshe la rona hela region ya Southern Africa ke nna hela from Southern Africa re gore ke ile ka khona re committee ya batho ba le 10 and bomme ba 3 borre ba 7 ne go le di camp tse pedi le ke le mo campaign ya ga Dr Azam mme camp ya rona ga ra ka ra wina di top ile ga wina camp e nngwe ka re nna top ya methata ke thuswe ke ba region 5 Southern Africa. Ka maemo a gagwe Mompe o ikalela go thusa go tlhabolla motshameko wa mabelo a dibaesekele mono gae. Ko kek re le committee re letse re nnile le phuthego ya rona mme ra go nna lengwe e leng gore ke yone re tebong re dira strategy sa rona sa 4 years mme go na le manano a leng gore a ntse a exista
a development a e leng gore a fandiwa ke UCI. Re na le satellite mo Africa, re na le satellite mo Paarl ko Cape Town e leng gore le gompieko re na le go molemo le nonofo ba ile campaign teng e simolosa ka di 15 ya go ya la ka di 15 tsa ga March. Development ya rona ke tsela gore e ta improve ka gore re tabo re bona dio tsotlhe ke le mo teng go na le nako e le ha ke se re kgona go bona gore go diragalang then re le Southern Africa then through to the mother body re itse gore how are you going to tap and how are we going to benefit. Go ya ka moeteledipele wa lekgotla la Botswana Cycling Association go tlhophiwa ga ga Mompe mo maemong a ke phitlhelo e kgolo a lekgotla leo le tla dirisang go ikgobokanya le go ikaga pele le ka simolla go tshegetsa metshameko ya mafatshe mono gae. Ke phitlhelo e tona thata se se ra gore re le lehatshe la Botswana re tla kgona gore re nne le lentswe mo khuduthamageng ya mabelo a dibaesekele ya Africa. Go tlhoka ke gore re simolla go aga pele mo gae. I think re santse motshameko wa rona wa cycling o santse o ganela thata mo ditoropong tse di tona, so re santse re na le kgwetlho ya gore re le go gore re wa namise le lehatshe re batle talente ka gore re na le tumelo e ntsi ya gore gongwe talente e tele ko magaeng a ile gore a go ntle ga ditoropo, so re santse re tla gata sentle ka bonya re sa ikimetse morwalo tsa go hosta di-events tse di tona re tla di bona nako e ntse tsamaya, but se se botlhokwa ke gone gore re leke gore re ikaga pele mo gae re leke gore re tsene mo seemong se le gore re ka compete le rona le mahatshama. Go tlhophiwa ga ga Mompe go supa kgolo ya lefatshe la Botswana mo go tsa metshameko bogolo jang mo baeteledipele ba ba tshegeditseng maemo mo dikomiting tsa makgotla a mafatshe. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Dipaakanyo tsa kgaisano ya monongwaga ya Lefika International Relays and Hurdles e rulaganyeditsweng kgwedi e tlang kwa lebaleng legolo la setšhaba di tsweletse sentle. Kgaisano eo ya solofetsweng go thusa mo go godiseng mabelo a neeletsano mo kgaolong ya Aforika a solofetswe go ngoka mafatshe a roba bongwe go ralala borwa jwa Aforika. A re utlwe Pako Strike ka pego. Kgaisano eo ya Lefika International Relays and Hurdles e tla bong e tshegediwa lekgetho la bone mono gae e tla bo e dirisiwa go fa batabogi sebaka sa go iponela phatlha kwa dikgaisanong tsa mafatshe di tshwana tsa World Athletics Championships. So far re na le sponsor sa ER 24/7 ke emergency assist. Requirement ke gore go lebaleng go stadium go bona le clinic le ambulance ke requirement ya mabelo. Mind you mabelo a world accredited. Lentswe ipaakanyo tsa masentle go na le tse di saletseng kwa morago. Event tse dintseng yana di bata madi. They are money related, they are money bound. Madi a teng a affecta le nako. As far as I'm concerned, we have 8 + 9 countries, 8 to 9 countries. It's Southern Africa, 9 is Kenya, alone is play interest to be part of the games. They've shown interest ha gona le accommodation ya bone santse re le borra le bo ma accommodation go bona re a ba ka ithaopa to advertise their platforms through this race. E re ka Motswana a re se tshware ke ntja pedi ga se thata. Ofisi ya gara toropo wa Gaborone e itlamile go ya manokeng kgaisano eo ya Lefika International Relays and Hurdles ka jana ya go ungwela toropo kgolo go le gontsi. Ke le ra toropo wa Gaborone ke bone go ntshwana bile le ba komiti ya me e le makansitara ka nna gore re ba emenokeng. We are most probably go nna yana re tamogela dikolo gore re itsise dikolo gore ba Lefika ke bao ba kopa ke monokeng ya lona gore ba tle ba kgone gore bana le bone ba te ba rotwetsege ba rokotsege gore ka mosore bone bo Lefika ba ntsha bone bo Nigel Amos bote bo go letsile ba ntsha bo mme Amante Montsu ba bangwe bo Mejele ba ile ba le hatsela Botswana gore mong ka bo gone mong ga re ka go tsibogela ra go tsibogela ka go ha support e le ka nne le Botswana. We are going to see wonders out of this Lefika Relays. Kgaisano eo ya kgwedi e tlang le 20 le boferapong kwa lebaleng legolo la setšhaba e solofetse go ngoka mafatshe a akaretsa Aforika Borwa, Namibia, Zimbabwe, Zambia, Eswatini, Lesotho, Kenya le Bengai Botswana ba tla phadisana mo mabelong a tshwana le a 4x400 meter, 4x200 meter a bo mme le borre le mixed relays magareng ga mangwe. Pako Sterek, PTV Sport, Gaborone. Duela fela ka tsela ntseng jalo di kgantsa rona tsa metshameko menna le wena tla ba re kopana gape kgante jana fela pele re kgaogana tla ke bisetse ka go kaelo sa bone gore ga kolla tsenneng di go ga kwa pele. Dikolo tsa puso di tswalwa malatsi a mabedi go simolola ka moso go fitlhella ka mosupologo.
fa puso e sekaseka ditsamaiso tsa dikgolegelo go akarediwa dijo tse di fiwang badiramelao. Fa mo go tsa metshameko dipankanyo tsa kgaisano ya monongwaga ya Lefika International Relays and Hurdles di tsweletse sentle. O tsere tla lebelela ditsela tsa rona ka bokhutshwane go itse gore seemo ke se se ntseng jang mo ditseleng mo nakong ya gompieno le gakolo gore ditsela ka bontsi di ne di tswetswe go na le mosuke o montsi tsela e lebeletseng eo etswe ke ha Philip Matante e kgabaganyang kana ya kgabagangwang ke KT Motsete itsegeng jalo ka Western Bypass mme ya kgabaganyalo e nna mo go Ditshane Road ditsela re sa le mosuke o nna teng motshegare mme o bakile go go tswela ga ditsela ka bontsi ha re lebelela mosuke o tsamayang o lebile jalo go bokone jwa Gaborone ra bona dikoloi tse di santse tsamaya ka bonya ka gone gore tsela ha re gakologola Glen Valley e ne e santse tswetswe mme dipego e di gone gore ka bonya ditsela di ntse di a bulwa mo toropong ha re tsamaya re leba ka ko Philip Matente kopanang teng le Well Beloved Sebone ke tsela e tswang ka ko e hetang Hasadek mme le ga le pele ga ra ko re lebelle gore ka tlase ha o tswa ka ha ga re se motho o tsena jalo mo Western